Tu nãy hắn kan hồ đôn tắc tắc ta áp pasai là vào lâu theng lệ ta tu yan cheng man vek tu kina kan thâu ma lutuk take the cake route I think it's easier no anh là to me yeah cake khác khơi áo mà thằng han đấy là cần ngay đón thế mày okay bye bye tunahan Shillong-ah Aṭangin Mizoram pan lam aizo lam panin kan chuak le to don ani som pahale chan ve hi reporting ania ma se Shillong traffic jam na sa thei lutuk traffic jam ma in kan chuak de mo he ti han ha dam dawin airport ta kan lo wang mai don ani amni bin lam khwa chia a ril ru nuam lo ve in kan ho thei ngem ti vel ani a Sunday school kal kim kal nge ngai te Sunday ya in khom tur te ha kan na ni bok se wangin ril ru in chong chai na lama Pathian he nai dil ulukang u khocha kan nei nge theinan kan tia nai Pathianin khocha men han pele hlau me kan lom thin tak setani thunglung takin Pathian he na lom thu kan soi ne kan theng le ta yes tonight hian Shillong airport Aṭangin aizo lampanin kan kal chawlh Shillong airport roi Aṭangin aizo lampanin kan thol chak le don ani 12:30 thok chwaka 110 vela tum tur kan ya ma se hi tuna hian dar khatle minute nga ni to kan la lut lo ania mo chang vel chu kan ya kro thala lo kang trong trái màu bể quỳ áo rồi tía lâu hay rồi lên view bên á trong trái rồi lên bể tê chạm nó tôi ra tôi phải mà anh nghe ai văn chạm em nghe ở đó tôi kingdom mọi chạm tôi castle mọi For safety reasons, you must place your hand luggage in the upper bins or under the seat in front of you. The cabin crew will gladly assist you. If you're seated at an emergency exit row, please read the safety briefing card located in the seat pocket in front of you. Due to the fact that in case of an emergency, you will operate this exit, if you are unable to operate it, please advise a flight attendant. Thank you.
chapa dat pe. So, avir chak to lutuk. Khata kha. Kemo. Ana lutuk bete. Kan tlan kan chan ta e. Masik bete kemo hete dal la kan amla. Kalang no tormin kya don tlat. Oh, ai zol panin kan chan le don ta e. Pathian tha van lo ba me. Nya. Oh, ana lutuk bete. Oh, nale bete. Ana lutuk. 8 out of 10 oh. Enro. Kang chep. Okay. Sure. Kang chep.
ऊपर है। किसी प्रकार के साउंड के लिए कृपया कॉल बटन दबाकर कृपया यात्रा के पर्सनल कक्ष के कैबिन में धूम्रपान करना मना है। आप अपने हवाई यात्रा संबंधित शिकायत सुझाव के लिए सुगम तौर DGCN399.in पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद। Your attention please. Acceptable sounds government system with your request to keep your seatbelt fastened while seated as an added precaution. The call button will less than L numbers are above your seat. chu 9.5 out of 10 ka pe maya 9.5 out of 10 moi em ai moi lutuk bon top
very good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is Afifi, your commander for today. With me in the flight deck is First Officer Anupam, cabin crew in charge, Miss Pamitra, and assisted by Miss Shillong-ah. First and foremost, we'd like to welcome you on board on our flight, NI756, our service for you to Langtui. And after that to Guwahati, final destination will be Kolkata. For your flight information, currently we are flying direct to Langtui with ground speed approximately 450 km/h. Subject no delay from air traffic control. We'll be landing at Langtui at time 2:15 this afternoon. Weather en route, as you can see outside, generally is cloudy. Same goes weather at Langtui with surface temperature. अब हमने यहाँ पर आराम किया हमसे कुछ समय बाद हमारा मेहमान आइजल हवाई अड्डे पर उतरेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सुनिश्चित करें अपना सुरक्षा बल कसकर बांधे, मेज बांधे, सीट सीधी और खिड़की के शटर खोले हैं। आगमन प्रदीप कृषि प्रकार के साथ है हमारे पानी स्टाफ से संपर्क करें। धन्यवाद। Connection please has your now commenced orders and an affirmation of landing at Aizol Airport. As per set regulations, you request to change and seatbelts are fastened securely. Tables are folded back, setbacks are upright. स्वागत है। आपके जानकारी के लिए बाहर का तापमान 22 अंक सेल्सियस है। आपसे अनुरोध कि विमान के पूरी तरह से रुकने और रक्षा संकट रहने तक आप अपने स्थान पर ही बैठे रहे, ऊपर बने हुए लॉकर्स को ना खोलें। आज हमारे साथ यात्रा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें सेवा कर सकेंगे। उतरने से पहले कृपया आपके हाथ का सामान जैसे कि चश्मा, किताब, बैग इत्यादि ले जाना ना भूलें। यदि आप चाहें तो मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ आगे गुवाहाटी तथा कोलकाता जाने वाली यात्रियों से अनुरोध है, सुरक्षा की दृष्टि से विमान के भीतर ही रहें, धूम्रपान ना करें, आपके हाथ के सामान की जांच सुरक्षा कर्मी द्वारा करवाएं। धन्यवाद।
Ladies and gentlemen, welcome to Aizawl Airport. For information, the outside temperature is 22 degrees Celsius. You are requested to remain seated in the platform opening the overhead locker until the aircraft has come to a complete all other parts and civils and has been switched off. On behalf of Vang², Captain and the crew, thank you for flying with us today and look forward to being with you again. Before departing, please collect all your belongings from mobile phones picked. Wow. Aizawl leilung kan rap leta nuam thei nge me alo mom lutuk chhum kan chum don ma minit nga vela han chhum atam lutuk amo kan chum thei lo me anga kan ti deu man ma se chu chum thei lo chan to rom lo han ba han o han chum ta chat ta ni lo hoi ru le khoi tha le lokila baite uluk devinถ้าตันดิ้งเราให้ตาหันกับเราได้กังเจ้าให้ตาหันเราติกิวตอกไม่เราก็กิวแนวชัดตับเขาตาหันดิ้งเรา死咗送咩嘢咩啊？咩攞路正常，咁冇路，都可以路咧咧。佢嚟咯，佢別好。啊你咧？佢有冇多啲打吧？Tam takin Aizawl kan thleng awan nuam em lom om lutuk zindona motor ken khan hey so laia son motor da na oma ta hian himdam takin mi lovin saka chabi kan da boka jan hey hun hole to don ni kan motor da na a hian thil kan hala choi lo chhuak kan nia breakfast ba ka eng hote te kan ei sia chuan he tahan kan motor ha kan da himdam takin chabi nen he milo pe zan khata khan cheng za nia adaman po to lo a himbok angai thatha bok si alom om tun han dar thum le mi som panga nia cái củ phải cân hao tất không mà nhìn lum làm panin cắn ta ta vàng vang mấy he áo tê lệ sẽ phải chôn đặc lỗ vợ mấy đấy he bằng quan là đâu mê lâu ông là lúc tục em đấm tất cả rồi cần thêm Vang² Pathian na lom to kan soi tak ko sa tani abalom em